Rame je najpokretljiviji zgrob u telu, ali i jedan od najosetljivijih. Stabilnost ramena zavisi od sistema tetiva koje se naziva rotatorna manžeta. Kada dođe do upale ili oštećenja tih tetiva, javlja se bol pri podizanju ruke ili pokretima iznad glave. Često se javlja bol pri oblačenju, slabost u ruci, bol tokom spavanja na toj strani. U nekim slučajevima bol se može širiti i prema vratu ili niz ruku, a pokretljivost ramena postaje sve ograničenija. Do ovih problema najčešće dolazi zbog ponavljanih pokreta iznad glave, dugotrajnog opterećenja ramena i degenerativnih promena koje se razvijaju vremenom. Ako se problem na vreme prepozna, odgovarajuća terapija može pomoći da se smanji upala, poboljša funkcija tetiva i vrati normalna pokretljivost ramena. Nažalost, tradicionalna fizioterapija često zahteva dug oporavak i rezultati mogu izostati mesecima. U Innova centru Fizionove pristup je drugačiji. Kroz preciznu dijagnostiku, jasno definisane protokole i inovativnu terapijsku tehnologiju, cilj je potpuna regeneracija za vaš bezbolan i funkcionalan pokret.